Школа, у нее прикольные бутсы. Школа. Нет, вот здесь какой-то пойдет. Не, вот здесь есть. Нет, иди сюда, скорее, вот здесь. Здесь есть. Бом. Заржал, чтобы все испортить. Кристинка. Кристинка. Вот Татьяна Михайловна. Ну что, Татьяна? Погнали
Сейчас наши. Тигр выиграет. Ага. Да-да-да-да-да.
sattunud, seal oli nagu niisugune nali ja ma ei teadnud seda ei olla. Kusti tuli ära algama 1-1 ja siis ta nagu trikitas, andis ja tagasi sööta ja siis meie tegi mööda. Oleks midagi kohe peale. Ja Eerikuga 8 võiks ja peast kirjas, mis see oli tõesti Kustiga trikitas. Läks läbi praegu.